Kanti ke wona ke emaphoyisa eMangom ecela sona ke sife sakumalinza nakhona ke empaka kuthi uma ngabe ke bangaboni ke ngaliso linye kufuna ke bahlale phansi ke bakhulumisane kube beteke lokuthatha kumthetho ke obeke ke esandleni kulandela ukuthi lokho kuqala futhi ke kutawona igama lalendzawo yakumalinza bathi ke lesende sokuthi abantu ke bajubane ngema-home light yindlu ke bayiceka kakhulu khona ke endzaweni yasempaka nakhona ke kumalinza ngoba lesento lesi safundisa bona ke bantwana umkhuba lomubi uma ngabe kuthi noma baphoqene akasho nomnye besuthatha lokubi so uyaphindisela bathi mabala baphoqana labantwana waselo lomunye naye bathi wabe seso khipha sihesho so uthatha uyam grinder kanti naye phela so uphindisela wasiphula ke ukuthi bayalimadana lokho ngakasifundisa sase siyababida la ukuthi buyani nonke sitokhalima ukuthi lendini endeki la kumphaka ngoba la mphaka sokusikoma mangabe umuntu uyakuphotha hamba ukhona umthetho bite emaphoyisa nombite thina sikanza nje sokusuka umsindo bantu sebabaleka bagijima yonke lendzawo bagijima bathi hey na umuntu ujuba lomunye ngehomlayi sisenebuholi kuleli live la kaNgwane uma sinethi ngcinamba sihlala phansi esihlahla silungisane kodwa ngale ndlela sokwenteka ngayo kuleli live lethu kuyasethusa msakani because kulukhuni ukuthi ungasuka le indoda ehebule lenye indoda bengingakhutha nje mina emaswatini ukuthi konke lokwenteka kuleli live la kaNgwane bengicela ukuthi kungaba njani sesihlaleni phansi sikhulumisane sibone lokuhle nalokubi emaphoyisa eMango achubekile aveta ukuthi uma ngabe ke lebantu batachubeka bente bona ke bucala bona ke bangamaphoyisa eMango batawusebenzisana nawo ke emaphoyisa eMbube kuthi ke labo ke badala bona ke bucala umthetho ke uvele ke uthathe indzawo yawo endzabeni demsakato iMaswati channel ngingeri Carlos nohlahla thwala sisempaka.